Ekitabo kya Zaaburi sura ya 53 obushema bw'abantu n'obubi bwabo aha mukuru w'abeshongozi. Ekyeshongolo kya Dawudi omu iraka rya Mahalasi ekyagunzirwe n'obwenje. Omushema agira omutima gwati Ruhanga tabaho, basisikire nibakora ebihagaro tariho n'omwe orikukora gye. Ruhanga kema omu iguru yareeba abantu ngu amanye ko harabe hariho abarikwetegyereza bakasherura Ruhanga. Boona bagarukire enyima, boona basisikarire hamwe, tahariho orikukora gye, buzima tahariho n'omwe. Bitu enkozi z'ebi tizigira obwengye. Bari abantu bangye nk'abarikurya ebyokurya kandi tibatakira Ruhanga. Okwo bakagirirayo obwoba bwingi ahu batakubugiriire. Ahabw'okuba Ruhanga akanaganaga amagufa goteekire enteeko kuteera, yabiisa enshoni ahakuba Ruhanga abangire. Nk'abaasibwa ki okujuna kwa Isirayiri kuruga omuri Sayuni. Ruhanga kwaragarure abantu babanyagirwe, Yakobo aryayesiima na Isirayiri ananuukye.